Bismillahirrahmanirrahim. Nk'uko twabisabwe n'abantu benshi yuko twabigisha igiswahili kuri channel yacu ya YouTube, ni ukuvuga ngo turatangira ku giswahili cya kindi kidogo kidogo cyangwa bya bindi bikenerwa buri munsi, kubera ko umuntu iyo yiga ururimi ntabwo ahera kuri bya bindi bikomeye, uhera kuri twa tundi twa mbere twibanze dukenewe. Utu twa mbere twibanze dukenewe rero mu rurimi rw'igiswahili, icya mbere no kubanza kumenya ziriya subject cyangwa sije, kuvuga ngo njyewe, mimi, mimi, njyewe, mimi. Iyo uvuze ngo mimi uba uvuze ngo njyewe, mimi uba uvuze ngo njyewe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo utuntu twa mbere twibanze ugomba kubanza kumenya, ni ukubanza kumenya ngo ese iyo nivuga mvuga ngo iki? Ndavuga ngo mimi. Kwa Kiswahili wanasema mimi, njyewe. Noneho wowe, wewe, wewe, mimi na wewe, njyewe nawe, mimi na wewe, njyewe nawe. Ni ukuvuga ngo rero tuzajya twiga utuntu duke duke, ariko byibuze muri utwo tuntu duke duke buri muntu wese akadufata, byibuze wenda kuri aka episode ukamenya ngo njyewe nawe, mimi na wewe. Turi mu gihugu cy'u Rwanda, aho tugomba kuba muri East Africa, aho tugomba kuba mu isi nzima, isi ivuga igiswahili. Ni benshi rero babidusabye kuri channel yacu ya YouTube ya Day to Day. Ni ukuvuga ngo rero tuzakomeza kwiga kugeza aho buri muntu wese azajya aganira na mugenzi we. Uyu munsi akantu buri muntu wese agomba gutahana ni mimi na wewe, mimi na wewe, njyewe nawe. Noneho niba ushaka ikintu, birashoboka yuko ushobora kuba ushaka ikintu, ariko igihe cyose ushaka ikintu ugomba gushyiramo imbaraga zawe kugira ngo ukigereho. N'iki giswahili rero kugira ngo uzakimenye, nuko ugomba gukurikira channel yacu ya YouTube ya Day to Day online. Noneho buri munsi ukazajya ubona byibuze isomo rya buri munsi, kugira ngo ukurikire iyi nyigisho zacu z'igiswahili. Noneho nyuma y'igihe gitoya, n'amezi 2 n'amezi 3, ukaba nawe uvuga igiswahili nk'abandi bose bo muri East African Community, nk'uko ari cyo gice dutuyemo. Ni karibuni rero kuri channel yacu ya YouTube ya Day to Day. Kora subscribe ndetse ukore share, ushyireho na commentaire munsi aho ngaho, kugira ngo byibuze tumenye ese murifuza iki, mukeneye iki, tubafashe iki, kubera yuko turahababereye. Murakoze, ntiwibagirwe gukora share.